a tots, jo sóc Lluís i Max. Avui veurem el tràiler més interessant que es diu Amics Imaginaris. Si vol veure original, a baix en la descripció estarà posat. És de l'actor Ryan Reynolds, l'actor del Piscina Mort, Deadpool, i està posat subtítol català. I ara, gaudeix aquest tràiler. Ahí está. Hi. Well, looky. She is the perfect fit, I promise. Wow. Did she even see you? She was about to. El diseño original. What are you doing? Don't do this. Blue. No. ¡Ostras! Hi. Oh, God. Sembla una veu de tio. This is just so exciting. What is happening? Well, that's a perfectly És understandable ella! question given now. Ostres! És clàssica! An if. Get it? Imaginary? Friend? Our kids grew up. So we need new ones. You could save all of us. All of who? And don't say ifs. Let him say it, or I think his head may actually explode. Thank you. You ready for this? There's no telling who's behind that door today. We have to help them. Yes, we do. Un tràiler molt genial! I'm not gonna ask you again. Put some pants on. You're freaking everyone out. Starting to see why I live alone. Chief! What kind of a kid creates an invisible if? La voy a posar-li la roba. Don't look him in the eye. Which one? You know damn well which one. Thanks for doing this. It really means a whole lot. Vaja. Meravellós! És un tràiler genial, Uau! M'agrada molt aquest tràiler i és fenomenal. I el que he vist la meva preferida és aquesta dona abella, es diu Blossom. I sap què s'hi sembla? Esclar, el Fèlix al gat. M'agradaria que tornessi una pel·lícula final amb la vida real al disseny original. Espero que aquesta pel·lícula la recomano per vosaltres i us agradarà moltíssim. I res més, subscriu-me i m'agrada, comparteix aquest vídeo i si t'interessa molt el proper tràiler veurem més interessant amb això. Adeu!